Baba
mikrofoni ile inaweza pata. Umukunga umva icyuma sinzuko tukimeze. Nabangwe su uyu munsi. No munsi mukuru w'abakristo. Ntabwo ari umunsi mukuru w'abapagani. Umunsi mukuru w'abana b'Imana. Kandi uyu munsi watugezeho ni celebration. Atukuje. Umwanditsi arambwa ngo igihe cyo kubaho n'igihe cyo gute? N'igihe cyo gupfa. Uri muri minus. Uri muri mwe. Dukorera muri mwe. Dukuye muri mwe. Ndabona abantu babishimira happy birthday. Ariko kujya uba urasatira gupfa. Nushaka kuzavuga abanyakwishima wishimire bino. Nawe impishi uzofa. Impishi zayicana. Atukuje Yesu. Vuga cyane ngo rero haleluya. Kalikuwa twaratasha ariko Yesu amaga ngo banzu beste gutaha ari ibirori. Hakika. None aho wicaye ute? Uri bazamugeza ngo suri uhereye. Iyo twajyanga aha, twaje gutegura uyu nguyu we yagiye. Hasigaye wowe. Hasigaye jewe nawe dusigaye hano kuri aka karubanda hano. Sameni haleluya haleluya. Watano mamina. Umuretse ibyo bintu bazuje muri nduza pade twasize hano. Ari pade twasize hano bushize. Uyinjiremo twinjiremo umuyobozi ari hano nabango twicare nabango dutaye oho. Wamurongo rutaha. Vuga cyane ngo haleluya haleluya. Wishime umwanzame ngo wishime iteka. Mubibaho byose. Nana tudogera ku munsi wacu dukunjame. Abakristo bakunjama. Mukunjuka mu izina rya Yesu. Mukunjuka mu mutima. Yesu arabiza ngo iyi ni nzira. Iyi ni dorembo ritotugeza mu ijuru. Tagari ya moshi. Ngo zabiza zarahagaze ntaye. Nugufu. Mugira ngo ezango nurufu. Kandi Adamu yangaruzana nakwishiza neza Adamu araruzana. Imana bango kubera kutanyumvi uzofu. Uzofu. Ukunda kuyegeresha. Kubaye karibu wa mudushitsi iyo twatuje. Twagirize.
kabisa. N'umukunga gusa.
Shetani anakutamani wewe. Hey, tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama, jipange sawa sawa. Atukuza Yesu. Semeni haleluya, haleluya. Umba. Ego. Tumia akili yako vizuri. Ego. Ubwenge Imana ngo bukoreshe neza. Ngo ari ibintu bitatu Imana izobaza umuntu wese. Umupagani cyangwa umukristo. Mambo mangapi? Matatu. Amajambo atatu. Ego. Ijambo ngo izakubaza time. Izakubaza igihe. Uramugaza ngo azokubaza igihe. Ureke kutubesha hano wikunje bazokubaza. Gamba tarukiko dufite hano. Lakini neno itadumu kuwa neno. Tauza ulichikira ochika revera ochika
wachika ba pastor, wachika bavuga butumwa, lakini Mungu uzamuchikira yanga ngo nije atukuzwe. Nimwe munzanye nikiriyo kinzanye none twikunje koma sakabi ndizo kubaza ubutunzi mani niye muganza wangu mani ifaranga inauri baka kwanza ngurusumu ndizo kubaza urusumuni icyo warukoresheje nimba ari mu by'Imana izo bikubaza, nimba ari mu bafumu utaurizwa izo kubaza ubutunzi icyo wabukoresheje. Cyangwa tatunisha mugatana ngo atukuzwe, mugatana ngo mina tumekombolewa aho tumekombolewa wewe abantu bagwaza rusoka murajyama neza, abantu bagize iminsi bajya makuru za rusoka mutara gisu atukuza ugatana ngo mina atukuza number 3 izo kubaza okovu, izo kubaza gakiza ureke kubwiriza. Umva radio Rwanda mu gucisha w'indirimbo ikacisha abavuga butumwa, radio flash FM na zambo ningazi wacu bagashiramo gaseti roze muhanda karirimba umva agakiza uzokabazwa wifate ufata ko kanwa bavuga ngo tuzamura amaboko bireke, bavuga ngo twicare wange, bavuga ngo dufukame ukananirwa, izo kubaza okovu uwo tubesha se izo kubaza agakiza wakakiriye yaba ari umupfumu umupagani urubahanze bazomubaza iurizo. Kuna swali, kuna question mark iri imbere y'uko abango sagakiza Yesu waje akavuka kwa Maria batarashaka ne batarakoye batarasabye batarakoshanyisha tarembo ryacu, ariko Yesu akamara ngo ndari umwuka we ngo kandi umwuka we ngo isumba byose ngizogushoboza ako gakiza bazoka kubaza uwo mushare wa gakiza uryamanye ukavuga turirimba ukava mu ikorari, ukava mu itsinda ry'ikorari, ukava mu bapasteri, ukava mu bagabo, ukava mu rubyiruko, ukava ugambaza ukava bazokubaza udukwepe cyangwa ureke mudukwepe cyangwa mutwihishe bazokubaza gakiza okovu musalaba wa Yesu kondanezera nyabiheke atukuzwe. Bambo shingiye kwicara ugagira nguku aguka mwizina rya Yesu, aguka mu bitekerezo, aguka mu bitekerezo yatukiza abagabo nyabagabo bakumva Yerusalemu ni Yudeya Samaria abagabo bara muri mwana Yesu cyangwa muri mukuma w'uji power na nifa mukanguka mukuju ngo turi mu ngambi, ngo turi mu gufa yone uko yagiye yaharagi wawe umuntu akamava mu gashorero ni kwa kundi, akava mu gweba ni kwa kundi, akava ni uko ndice yewe ndice nanje sinjewe nafashwe atukuzwe reka nicare nuko ngiye gutera rimwe national azungu muziwe zacu amahoro y'abakwizera. Haleluya Yesu uhimazwe mwana w'intama asandika yo ufite itegeko ma
isi yose irakumva ntawahakana itegeko ryawe. Aranya abantu bose bashira munsi y'ubutware bwawe ma Imana yihagije. Mana tuwe guhamagaye uyu mugoroba sasa ku buzima bw'abantu mana. Ibi ni ibirori byateguye ariko n'imbaraga zawe kurima w'Imana Israheli we kandi kuko ari uzitegura ibingana kabisa umuntu atawasa kwitanga ma kandi abantu bose bakabinezererwa n'amagara y'Imana mwishime iteka uhore mwishime mwese kandi neza yanyu mwe n'abantu bose turakuraritse Mana kugira ngo ase kuba ahantu muri uno mugoroba cyangwa rivugwa rihumuriza abantu bahagarare ku rutare ruzima ariko Yesu Kristo werekanwa kugira ngo tubashe kubasha kumumenya asante ko kuze neza rakoze kuri Imana ikwizerwa no kwiringirwa kubw'izina ryawe Yesu amen. Ariko n'imbaraga z'Imana nazo n'imbaraga z'Imana barahitegereje abafilipi abona bagiye mu bintu batazi abona barasanganikiwe hejuru y'umuzuko aravuga ngo sishaka ko mutamenya ko bazopfa ariko bazozuka hakika. Murasanga bihishe ntaho wamenye izo murimo kironge barasifura mugihe isuguke uko umuntu yahumuriza ari inyuma y'inzu agahumuriza undi mukuru nta muntu waguhumuriza atari mu maso yawe kugira ngo uzamure arize no kureba undi muntu mu maso kandi mu maso turiho hari imbaraga. Mana yaramye umuntu ari kurimbisha mu maso kugira ngo habe ubwiza bwiwe. Iyo uretse undi mu maso muzamukurura n'imbaraga zikuriwe zigahita zimwinjiramo ariko umuntu wagiye inyuma y'igikuta ntizoshoka Yesu haleluya tukibona abasaza bacu baraguruka mu kiriyo batari hari abantu bazi ko kwifuriye arizo mbaraga zikiriye no kubwitondera ugasanga witwararika ikiriyo kikiza kigandashobora kwitwararika oya mumenye tuza kari mu ijuru bwami kumana yacu itagusinzira muri basi niba se wifuma tugasanga yagisitawe n'imifite umwana tugasangira ubugenzi safari tena nitaimaliza hebu jisidika nikuasa. Haleluya tugiye kubusana wazee Yesu azagaruka kujana abantu biwe kandi muri nzaje bageze kuri kuza tuvuga saba tukikaranga murenga n'ibindi abantu bavuga ntabwo ari publicité kugira ngo publicité Yesu azoza mu publicité azoga. Haleluya agusanganye nasanga wajujumaye araguheza icufite kana sifuri amen jewe nakongera ngo muhagarike guheza igisirimba kibanza kiba amenya kukubizuta Yesu ariko sasa nawe javisi mpamenye kibazo afite